Livi lenkosi lithi kusetaba sikhashana lodaku uyeda angeke alibale. Uyabona mangabe bowugadze ibhasi bese kuthiwa nje hayi seyitawuchamuka emva kwesikhashana, noma ungeva utumeka kubese kuba likhuni ngisho kuye endlini lencane ngoba awufuni kusala. Kungathi netindvo lebetingafuna kukuphazamisa nyalo ngoba kubuya kwenkosi kusonzele kwangathi bese ungatibamba utitsibe tintweni tonke funa uthi uyasuka esiteshini ichamuke ibhasi. Funa uthi uyasuka usashaywa ngumoya usenda nje sonywana. Sono lesingabukeki nakangako funa uthi usasenda usathi chaza bese iyachamuka indvodzana yaNkulunkulu kumbe bese usala kabuhlungu esiteshini emva kweminyaka solo uyibambile. Singwa sakavuka uhle ngikuhlephelela khona encwadzini yaLuka sahluko 13. Ngicela siphindze sibuke kuverse 12 na 13. Jesu wathi nakambona wambita wathi, mfati sewukhululekile ekuguleni kwakho. Maye kuthi angigcizelele isihlobo sami, Jesu uyabonana. Akunenzabakelo ukuthi bese kuneminyaka labanye abasakuboni ugula, labanye abasakuboni ugobeni. Sebakuthatha nje ukuthi hayi vele unje, kepha Jesu uyabonana ukuthi hayi awukho esimeni sakho, sewugobene ebudlelwaneni, sewugobene ekukholweni kwakho, sewugobene emnothweni wakho, sewugobene emtimbeni wakho. Jesu uyabonana. Verse 13 ke uthi wambeka tandla masinyane umfati weluleka waphila wathumisa uNkulunkulu. Kusene kuthumisa uNkulunkulu lokumele kwendeke kumuntu lobekangekho esimeni lesikahle. Lo mfati bekasenkonzweni, bekakhonda, bekadumisa uNkulunkulu, kepha wathi macatululeke enkingeni yakhe lithi wathumisa uNkulunkulu. Ngalamanye amagama kwashintsha emaleveli ekukhondeni kwakhe, kwashintsha emaleveli ekuthumiseni kwakhe uNkulunkulu. Kushintshwa yini? Kushintshwa ukuthi Jesu umlethele likhambi, kwashintsha indumiso yakhe. Kungathi bekungaba nguwe nami eminyakeni Jesu la kuhambela ngayo, kushintshe emaleveli ekukhonda kwakho, kushintshe emaleveli ekunikela kwakho, kushintshe emaleveli ekudumisa kwakho. Nakake kuthi Jesu lapha ngenhla uthi mfati. Ucale Jesu ubuyisela simo sakhe sekuhlonipheka lebese simlahlekele angakamphilisi. Ucale umusho ngefunction yakhe, kepha lo mfati ngingathi usedysfunctional. Akasakhoni kwenta tinto tebufati, kepha Jesu ucale uthi mfati. Ngalamanye amagama sotawubuyela wente lokhu lomiselwe ukuthi ungakwenda. Akabongwe uNkulunkulu umkhululi. Sewuthini ke kuye uthi sewukhululekile ekuguleni kwakho. Jesu ude likusasa, he has no tomorrow. Jesu kuye livi lenkosi lithi unguye itolo lamuhla naphakade, kusho ukuthi kude la utawukhanza angekho khona. Jesu ukhuluma lamuhla ngoba Jesu akamati tomorrow, wathi today kuphela. Kungathi la nakuwe bekungaba kulamuhla kube inkululeko, noma ngikuphi la bese ugobene khona, noma ngikuphi la bese udysfunctional khona. Kungathi bekungaba livi lelithi kuwe lamhla sewukhululekile. Jesu makambeka tandla bekangambekela ukuthi atokhululeka, bekambeka ngoba sekakhululekile. Lo ucalile umsebenzi lomuhle
utakufeza kuwe. Kwangathi isandla sakhe lesingabonwa ngeliso lenyama singelulekela kuwe, sikuthinze kuphelelisa umsebenzi la uqalile ngekuwusho ngelivi lakhe. Amen.